bazar thlir tu te chibai ule voin hi october ni somni panni ninga ni a voin chu India rama party upaber congress president thanthar chungchang I hanlu chil ve thung te ang Indian National Congress chuan president thar an nei ta a president ni tuma chu tu panni zinga Malik Arjun Kharge chu ne taka thlan tin ani a nimina congress president thannana vote thlak chhiara chuan Kharge hian a khingpui sasi tharur chu chiang takin ane ani Congress party hi kumza somthum pasari zeta upani to a tuntrum hi an party chunga in thlan voiruk an nei na che ani thunga kumsom ni pali chunga avai khatnan Gandhi chung kuami ni lo president an nei don ta ni Kharge hian president lailok Sonia Gandhi chu athak don ta a India rama Bharatiya Janata Party BJP in hetaka sarkar nan chanlai Prime Minister Narendra Modi noya India ramin nasataka ma son duai lain phethu ka omme Congress Party chu din pui mai ni lo chaktaka galpuya India rama rel tu ni le tura shwaya tum don ani Congress President thanna hian vote nei theisang kwa zakwa sompanga an uma All India Congress Committee AICC headquarters le State Pradesh Congress Committee PCC ate thotran ni khan vote thak ania Malik Arjun Kharge hian vote sang sari zariat somkwa pasari amua akhing pui sasi tharur chuan vote sang khale somsari panni amu ve boka anin hne na hi aturu hle ani INC President Nita Malik Arjun Kharge hi Indiaram Chimthanglam State Karnataka Sanghazakwa somli panni July ni somni pakhat khana pianga College Sakalai Tangin Students Union Shwaitu ni in politics khel trana College zo nuwa ukil na thokin kutna thok tu te tan ko ta ading na sahlea Sanghazakwa somruk pakwa khan MSK Mills Employees Union na legal advisor ania Samyukta Masdu Sangha Telin Labor Union leader ani Sangni Pariat Khan Karnataka State Legislative Assembly eptu leader ania Karnataka Pradesh Congress Committee President ani bok kum sangni sompali atanga sangni sompako chung khan Lok Sabha MP ania sangni somni pakhat February ni sop paruka tanga tuntha October ni khathleng khan Rajya Sabha eptu leader ani boka hemi ma hian Union Minister po lo ni to in Railways Minister te Labor and Employment Minister te alo ni to bok in than chu thiam tlin thiam ming thang tia soi thei ni in Kharge hian kumsang khazakwa somsari pani khan ama saberatan Karnataka State MLA chua Gurmitkal constituency atangin thantlin ania azonin voisom sanghazakwa somsari pani sari riat thum riat nga riat kwa kwali kwa sangni pali le sangni pakwa te thantlin ani zui ani Lok Sabha in thanle state sanga assembly in thana anchaklo na sat chautak emawangin Congress party chunga an shwai tu te thlak du na alian chawa an party chunga shwai tu senior te chuan lian taka o cho in shwai tu somni pathum te chuan in thurualin an party president lailok Sonia Gandhi hena kumsang ni le somni August thla khan le kha an thona heta hian shwai tu in thlak nga yan ti thu le anin kai shwai dan po siam danglam nga yan ti thu an soya heng shwai tu senior somni pathum rual te hi Indiaram media te chuan G23 ti in an soi ngeng he ani Congress party chunga Gandhi chung kuami ni lo president nei du na alian zela hun engama chen kal la in tuna chon Gandhi ni lo president an nei ta a Karnataka state ta MLA voi ko ni to MP voi ni to bok Malik Arjun Kharge chu Indiaram party hlun ber Congress president ani ta ni president ta na tling zo talo tharur chon Congress party indin tharle na in tranta ni in soya achak jok chu tu po ni se heng in thlan hian party chakna siam tharle don ti hi kangai dan ani sa a chu tuna hian kan han ti lo tling ta hian mimal takin lom na min pe ni kan party a in thlan na kan han nei ta hian omjene kalphung in thlak danglam chungchang te soi theina hun rem chang min siam saka chu chon kan party kal le zel na tura kong dik min zo ti ngei karingani ati chu tiang chu athlenga ngem ti ero hunin ala hril don ani Kharge hi Sonia Gandhi zui turin ommania Congress party tana kumtam lorin omto ania tuntrum in thana chiang taka tingpo hi thilmak ani hran lo ma se chanchin soi turatama ngainom fe po tam takani klema zong chau soi donila Congress party ami het shwai tu hlun Gandhi family nungzui turin omani chunghian han helve changte chuan ei ve thowa Indira Gandhi nen po khan anin chalta ve bab to
Sangha zakwa somsari chawa khati lai Karnataka Chief Minister Devaras Urs le Prime Minister nilai Indira Gandhi te inkar kha thalo hlea Urs kha kharge hian politics lama apu dik taka anei kha ania Urs Khan Sanjay Gandhi an politics alu chil le kha du lova Congress chungkua ama thanlo tu te khan Sanjay Kaltlang Khan an lung oilo na chu Indira hena soithina angaya Urs Khan Chief Minister ni chungin an State Congress President ni nakha achel kopa akhoi jok ma chu abansan phal lova chu Karnataka Congress roi tu te jinga ngai theilo anom nuala hemi wangen Urs chuan Karnataka MLA te chu athunun veksia Prime Minister Indira Khan Urs churing hlelin Janata Party lam on ni in mutlata anin ngai theilova hek tu anom reng bok nen atopa chuan State President ani na chu ali sak tange nge ni Ursalung oi lo chuan Sangha zakwa somsari pakwa Khan Congress iu adin veta a Kharge hian Indira kalsanin ama chel puitling tu Urs chu azui ve zuai mana ma se Congress chu zam le thuain Sangha zakwa somriat Lok Sabha in thlan hnuwa Urs akalsan ta zoka Urs chuan Karnataka MLA pakhat po anei lo chun zom ta ngala Khatatang Khan Kharge hi Congress Party alung oi lovin khoidang ma Atlantaw tangai lo ani Gandhi chung kolaka mirin omani zia chu afa pahminga Rahul asa a afa numinga Priyadarshini ti asale hial boka heian Gandhi chung kwa angai san zialan tir chiang hle ani Zirlai shwaitu le Labor Union shwaitu ni a politics khel chawani a aton hria ringot po za om tham ani a avoi khatnan Sangha zakwa somsari pahnia MLA chu a atlinga voiriat atling nona Sangha zakwa somsari Parukhan Ursa Sarkara Minister Anita Hiala Sangha zakwa somkwa pakwa Sangni Pali le Sangni Som Pathum Khan Chief Minister Ratana Om Tingoi tu antam viau lain SM Krishna Dharam Singh le Sidaram Maya Tethan Anita Zoka Sangni Pali phei khachuan SM Krishna thachang dol tu ania Krishna Abanu Khan CM turangai ani vektoa ma se Dharam Singh chu CM atana ruat Anita Zoka ama trantu te phei chuan Sonia Gandhi hena Zwalkova CM ni tum turin an ngena ma se adu lawani arin omna wangin Congress Party chuan Lok Sabha an party ho tu ber ni na an peya Sangni Sompakwa in thana Lok Sabha MP tlinglo ma se Rajya Sabha MP seat pek anile ani Kharge hi tunma Indira ma Hindu nam thaten khoi thiang lova an ngai Dalit namami ania President ahan ni ta ka hian Congress Party chon Dalit vote sangtam tak hui bel ngei anin beisai Kharge hi midik le ril ruthatak ni in soinia Senior journalist Rishikesh Bahadur Desai chuan Kumsomvel liamta Union Minister ni Lai Khan Bidar le Hyderabad inkar rel kong hodna mi te chuan Minister nilai Kharge hi nasatakin an foka ma se Kharge hi stay saron kalin herel kong hi ama thole di wanga omni lovin ama chia Minister Trinamool Congress Shwaitu Dinesh Trivedi malakna ni jok thu aron soyani ati Desai bokhian Sangha zakwa somkwa pakwa le Sangni Pali inkara Karnataka State Home Minister ni Lai Khan ama aveng turin om akalna pianga zuitu Police Constable Hanuman Rao chuan Sub Inspectora kaisana tur exam afela Minister Thren khat chuan an du sakzong le an mani hnai deuh te chu exam na titling turin thu nei tu ten hril mai thin lain Kharge chuan ati ve mi alo ni in IPS officer pakhat chuan min hrila Rao hi Sub Inspector ni in a pension ta thona a athore to wanga diktaka kai sang chawani atibok Kharge hi tunma zirti tu thate zirti cho jinga midiktur mai angchi khani antia mani intila du lochi mi hnunga oma langlowa thokchi ani antia achunga mo phurna engpo nga ani to chuan theitop chua thok mai thin akalna pianga athil ti izia ka chin chi achi thinnel muangdam tapa thutluk na siam thina ni a hun harsa Congress chandam tu harsatna chingfel tura voi doi lawan tir to Rajasthana Ashok Gehlota Sarkar boipo a chingfel tura antir anga chingfel tu khani antia parin omle rin tlak ni ngein alang Kharge hi ashing nuna harsatna tam tak baltlang to ania anau panlain Sangha zakwa somli pasari kum khan an khuwa boina choka anule aunaw te pahni tha sak ania anin chu hal sakan ni awangina pa nen khodanga pem ngai khopadin mun chia ding ania harsatna kara lekha zirin
law degree aneya national level hockey player ani boka akhup liama wangin a inkhel chunjom rei thei talo hlau ani MLA avoi ko thlantin ani hnuah po dalit ani awangin chief minister ni tir lo zel ani a chuti chungchuan a vui ngai lova arin omna chuan karnataka chau ni lo India ram pum huwa politician lian taka siama parliament in hnia member ani ve to a member satlia nilwin eptu leader te ani hiala tichuan congress party president ani ta hial ani hi kharge hian nal takin hindi le english aman thei ve ba ka tongdang dakhani Canada le Marathi te athiam boka kumsomriat mi ani to chungin Congress Party in bungthar akaina atana midom tak ania tuna Congress Party din mun thlirin kharge mabak hi akau tak zeta ma se politics sa aton hriat chi sang sang thlirin mason zonga Congress swai tu turin ani ai mi tha hi anom chong lova ngai ani engpo ni se Lok Sabha le State Assembly in thlan sang sanga nasataka tom mol me Congress Party John President thar an nei ta a chanchin tlang puipo kan ta lang ta boka Congress Party President thar hian engang che in nge kung sang ni sompali Lok Sabha in thana Congress hi aron choi ka nang ti chu hunin alarang sil dona Indiaram mi pui makta duai tel te chuan Mallikarjun Kharge chunga be seina thar an nei don ani bazari lo thira wangin kan lo me